Perezida Paul Kagame yashimiye ikipe ya Rayon Sport yitwaye neza mu mikino ya Sekafa Kagame Cup iba yarateguwe na Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bayobozi b'ibihugu bitandukanye harimo nk'abaturuka muri Kenya ndetse n'ahandi, aho ikipe ya Rayon Sport ariyo yegukanye Sekafa Kagame Cup itsinze ikipe yo muri Kenya ibitego 2-1 yitwa Gor Mahia. Ikipe ya Rayon Sport yakinye imikino hafi yose yayikinye neza kandi ikina mu buryo bushobotse, ku buryo nta mukino n'umwe yigeze itakaza, ndetse ibitego byinjiye mu zamu ryabo ni ibitego bigera muri 2. Perezida Paul Kagame yashimiye Rayon Sport byimazeyo ndetse agira n'ikintu ayigenera ndetse n'ubutumwa, dore ko Sekafa Kagame Cup nayo yari yohereje ibaruwa yanditseho ibihembo ndetse inabashimira ikipe ya Rayon Sport. Perezida Paul Kagame yasabye amakipe ya hano mu Rwanda igihe aba abonye amahirwe nk'ayo ngayo yo gukina imikino yo hanze, ije yitwararika ndetse ije ikora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza. Yatangiye urugero nk'ikipe ya Rayon Sport, yavuga ko kuba umukino wa finali warabaye atari mu gihugu cy'u Rwanda ni ibintu byamubabaje, ariko aho yari ari yifatanyije n'abakunzi ba Rayon Sport kwishimira ibyo birori byo kuba Rayon Sport yegukanye Sekafa Kagame Cup. Aho kandi tugiye no kuza kumenya ibya Rayon Sport uko ibintu byifashe muri Super Coupe, dore ko ibintu byahinduye isura. Ikipe ya APR FC yikuye mu irushanwa ndetse kugeza na n'ubu ngubu Ferwafa ikaba ikirimo gushaka igisubizo, irebe uko ibintu bishobora kugenda, dore ko ikipe ya APR yamaze gutanga ibaruwa ibwira Ferwafa ko itashoboye kuba yakina Super Coupe. Abanyamakuru bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza imbogamizi za APR FC, binavuga ko ishobora kuba iri gutinya iyi kipe ya Rayon Sport bitewe n'uburyo yayibonyemo, ndetse bakabona n'uburyo iyi kipe isigaye ikarishe gusumbya n'urusenda. Ndetse kandi turaza no kwinjira muri transferi y'izi kipe ya Rayon Sport, aho ikipe ya Rayon Sport yaguze umukinnyi uturuka hariya muri Cote d'Ivoire Mohamed. Uyu mukinnyi rero akaba ari myugariro, ndetse iyi kipe ya Rayon Sport ikaba imwitezeho, dore ko mu matransferi ikipe ya Rayon Sport yakoze n'amatransferi meza ndetse yagiye ashimisha n'abakunzi b'iyi kipe. Aho kandi ikipe ya Rayon Sport yinjiye mu kipe yo mu gihugu cya Kenya yitwa Gor Mahia, ishaka kurebamo umukinnyi wari wabazonze. Uyu nguyu rwose ni rutahizamu uremereye cyane wo ku rwego rwo hejuru, dore ko yazonze ikipe ya APR FC anazonga n'ikipe ya Rayon Sport, ariwe bakunze kwita Semongo. Uyu nguyu rero ikipe ya Rayon Sport ikaba imushaka, usibye ko bakomeje kuriza ibiciro, ariko ikipe ya Rayon Sport ikaba yavuze ko igomba kumushyira mu bandi bakinnyi ba Rayon Sport. Ni Rayon 50 ikomeje kugenda ikugezaho amakuru yizewe, wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utaza gucikanwa n'amakuru yo mu kipe ya Rayon Sport tugenda tugutegurira umunsi ku munsi. Perezida Paul Kagame yashimiye ikipe ya Rayon Sport uburyo yitwaye mu mikino ya Sekafa Kagame Cup, aho ikipe ya Rayon Sport kugira ngo yegukane igikombe cya Sekafa Kagame Cup kuri finali ikaba yarahuye n'ikipe yo muri Kenya yitwa Gor Mahia, ndetse bwa mbere bari banarahuye baramanjije bipima ku munsi wa Rio Days. Kumva ko rero Rayon yagiye izi neza uko ibintu bimeze, ndetse ikipe ya Rayon Sport mu
ku munsi wa Gikundiro Days Rayon yatsinze ikipe ibitego 2-0, ariko rero no muri Sekafa Kagame Cup ibintu byagenze neza. Rayon Sport iza gutsinda ibitego 2-1, ndetse ibyo ngibyo byashimishije abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'umupira bakunda ikipe ya Rayon Sport. Ndetse kandi Perezida Paul Kagame yatanze urugero rukomeye cyane ko ikipe ya Rayon Sport uburyo yitanzemo ndetse n'uburyo yagaragaje imbaraga zayo ni ibintu bikomeye cyane, ndetse ni ibintu bikwiye kubahwa, ndetse anabwira andi makipe ko akwiye kuboneraho nabo bagakora nk'uko ikipe ya Rayon Sport yashyize hamwe ikabasha kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Aho Sekafa Kagame Cup abayobozi bayishinzwe mu bihembo byabo rero bari barageneye ikipe ya Rayon Sport, ubu ngubu bikaba byamajije kwinjira mu kipe ya Rayon Sport, dore ko haje n'ibaruwa ishimira ikipe ya Rayon Sport uburyo yitwaye mu mikino, ndetse bashimira ko yakomeza, dore ko hari hashize igihe kinini cyane nta kipe yo mu gihugu cy'u Rwanda yegukana iyi Sekafa Kagame Cup, dore ko mu Rwanda hari haserutsemo amakipe abiri, harimo ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC yamaze kwikura mu irushanwa rya Super Coupe ryari riteganyijwe gukina ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa munane 2026, aho yari izacakirana n'ikipe ya Kiyovu Sport, mu gihe Rayon Sport yo yari itegereje ikipe ya Polisi FC. Kugeza ubu ngubu rero Ferwafa nta cyemezo yari yafata mu bintu byo kuba APR FC yakwanga gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup, ndetse ibintu biracakomeje kugenda bikorwaho mu buryo bukomeye, dore ko n'uwari perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa ubu ngubu yamajije gutabwa muri yombi ashinjwa gutanga sheke idasinye. Ibyo ni ibintu rero bikiri kwibazwaho, ndetse ibisubizo nabyo kwenda kuba